Аспыт сүрбәһе сүйе бастакы аңырыгар хаңаласка бөртө күстәгә, Бахылай Семенов күстәг баһы тәңнәгән булбата. Тустуга капсагайга кими дә кихиләбәтә. Тетиенәк бәйләрен кыныр жон үескәбиттерин хиттагына күйһүн колонора. Биһәнен лаппа аспытын кеннә эргискә моҗу тага тустук ол үескәбитин тухунан истибите. Бирһәкә күспитин колонуакка тустуакка денең ырбыта. Олар әре уол кәлбәтәгә. Ол көрсүһүнү жон бары кетеспите. Күн бүгүнгө дири көрсүбүттөрө боллар каялара кыйы этейден таяллар. Күстәк баһы ыңырбыт ола кемей. Чеппер күстәк атырбыт киһи бәйтигер тәңнәбит олана киметей. Илья Петрович Кондратьев қаңалас атырбыт бөғі ос номоғы болбут спортқа хуячы, бастың териячы. Бейтін кәнеттен әлбәқ батығатчылақ, өренәтчіләқ тренер. Қаңаластартан тустуға бастықы Себеске Союз тахымнақ спорт мастера, республика қасты түгілләқ чемпиона, Қапсағайға республика қасты түгілләқ мұңутур күйілаға. Урожай спортивный общество тустуға Россия чемпиона. Арас тахымға сүйрбі сылустата сетихиләқтік тустубыта. Қапсағайға кемеға да қотторбаққа чемпион атын ғықтыбаққа улахан көбіртен барбыта. Үйрахан яғыңға тустубыт бір жағылқай саға тустуға. Илья Кондратьев 1930 сыллаққа 30-12 күнігер бастықы малжағар нәхилегер колхозтақ жекергенігер төрөбіті. Ағата Кондратьев Петр Алексеевич эргес нәхилегер колхоз председателінен үлеләбіті. Сери сылларгар колхоз үлетен табығастақтық териен, ұйрахан кәмнерге жонун сергетін өйен, атчық таппаққа үгіс мақталы ұлбыта. Кені кергенінен Прасковья Никитишналын хеттоғыну төрөтен үтуе жон оңырта бұттыра. Ағам болла бапшы лоқ түрді уға туақтан улахан анта төрттәк, бөттөттін. Онны кені тығынча ағыз сүйіз тоғуған сәтті ғыллақ төрек, жігнәқ төрегінен. Икките кәпсәрін бәті кәпсейреті кәнекі кірджан баран икките сақа жақтарын кәргенілі әлі өдейді, только оғылық турбатақ, оғылын арылыр, ол кәргеттер өлен қалбыттар. Онтон тұрын болағаны же ол олықтау жонлар сүбелерінен де бой еқа Кондратьев туақ оғылыру тұру оғақ нөча бағаны жам жақтарын ойоғылы еккенден мен ебін туақ еті түрбе алты ғыллаққа кәргенілер. Мием боллағын төрді боллағына бұлгүняқтақ жама, олық ямшиктер кыстыра. Кен бастығы керген таққар, 1904 сыллақтар yok. Иннегіден боллағына жа ол керген ұлан жа оғы түрен ұхан бейі бұл әтті кейі түрі атаға дейі. Кондратьевтар оғылырын үленен етелері. Түйе жонун бұғытынан оттан, мастан, сүйі көрін олар бұттырам. Дия хамсан лелен жомутугер ебтер агыптер постоянно көмөлөр атыбыт онна жебтер оптур сүйөт утар атыбыт онна сайын шүй байтı оттур атыбыт бастан тоха аластарга оттубут тегер онтон килем ынагарыта ден специально оттур силтерде атыбыт онна килем бары олок күргөмүнөн килен оттур атыбыт. Илья Кондратьев булгуньяктак онна Покровская школаларга үйренмите. Илья Петрович Кондратьевтен бе булгуньяктак школаларга бирге үйренмеппит. Саастыбыт. Онна толчолорга кене күйө олаганы билебет. Табедан хадан улахан байого. Иеле оле хеп баллады. Жадаңалар быгылаты агатын станын кетерлер. Борсто таңстак сагыны хох. Кеурде кевал. Тока тахта ханanya Майкала неннен ухун беремен шүрдак битне күстәк курды хаңатан ата юлрак хатыра улахан кегедис коп каганы әтә. Анта тидиәне битән апыт я күстәк билет. Оголга күстәк бар, конечно. Карахаҗан эти Эргистен Покровскайга 7 километр хаман юрыны кире биттен. Ага, иннеден кепсилер. Онны тотиби бары менен мионну беремитим. Хаты билсепетне хилденин отчолорго улахан транспорт тоқты хок боллага ди. Бастан туактан Эргистен примерно 7 километр куртук Покровскайга.
оннук баронну керемет бит эргистен хаты хилдемут очолорго улахан туакта агабыт сас тымны боллаган хасэдде тон олок кыхынын Покровскайга жоңго олок турете онтан кенеке интернет халдыбытын генне же интернет олок суян интернет оглору боламут бары береннак битти Тустук быһытнан армияга сулуспалы сылжан арыллыбыта. Онно корохтехилерге кыттан спорт мастера Николай Альперовичка жарыктанан тустуга бастыкы разряд норматын толорбута. Онна Красноярский край абсолютный чемпионын атын ылбыта. Онтон ыла улахан спортка айынна сағаламбыта. Тын армиятта кәлбітер. Қасылдағы 900 бейін төтті бесті ғылаға доқасқыша. Сол көйді өппін. Онно де кейбі болан кәлбететі. Сенелләқ, тақ түгірі кәтәхілдер. Бұғатнеттақы атырығы тұрған аспы қолды. Мой сонды. Онно бітейді күйістен біліне болақ бұты. Кондрачек бұл бір. Түннен астына бұғыросайға кейбі бата оян таққан түннен көреді. Оны кей. Аллақай ұлақан атшылығы сақа кірі. Бұл білін ұлаттылар. Күнен арда соғ тоққа. Бейді балағына Ослоға керен кейға ғылырын көрдім. Жонна халды бұтым. Түйек кейға ғыр Ослоға барды. Туға Ослоға мандық. Оны балағына кетет Ослоға болағын. Тақ туғды одырбат. Ослоға кетен сағасарынна ақмаңы тақ. Оды кейді кейдейбін. Оны өсі кәлбетіңінне бейі адны класситті көсіммет абы пыт. Бейі келді. Мұстан абы. Оны ол кәпсәбеті. Тустунна жарықтам өтеу, классическу тустунна. Онна кайтылығынейін әттің, конечно, едер кейі бар бидімәті кәттірбәті, ол кәттірбәті кәпсі кәйбеті кәпсі әті. Жол хайынығар үрақ ретер үйақ болды. Жоны туста кәлбет. Тәкөлер күрді олды ол болды. Әті қойық кәнеке әлірі ғаны қатан қалбет әті. Оны боғатақ туақтар жоға қалың олған кей. Оны олаған аңы тусты олаттыр балы. Мақсав Семен, Мақсав Стапан, Мақсавы Бөтірүс та қалың кейті де. Оны орай Кондрачепы ұлалы. Тақ туары, оскола отын ұрдық. Бұрдық тұтама, бұраға дағыта, өрі тұтаман. Бұрдық тұтыла. Оны Мақсавы Бөтірүс арай көттірі оқырды өті. Дирәләс біті, анияхан таддан көр біті. Оны Кондрачеп вақта тұттын ұлары ұстаны, мұңар қай таддан асты. Онтан Бөтірүс тері түйен нүшалар дем бірағы бар, тері түйен бір, оның сұтан берді. Оның бей Бөтірүстен бей бір көрінақ бітті. Таварысты өт. Оны әттім, ән көттірі өкіне, тоға тегітен бердің дейзім. Аяқын оға, күйе бәт, оны қаған көйәрі кейетін едері тейі, хория ғытан бердім дейбіді. Депсе деге ұлан барақ бұта кеніне, олатыттыр олақтақ түйгіді тұтылауды. Онтан баранна же бөттөҕө күстап быһыга хемене оны кэпсээбитер олаттар. Күстап быһы ошолга даган ити олаттар олаттаах сөрүрүбит. Оҕуду туталдыбит. Оны оññer эппит үһү. Ошолга алтуончала оññer болу. Эдер оҕонтыр бар оланды көрөкө хөбөтө диен хассыныгар тустор курда нахир букуду кэпсиллер. Онан бал Кондрачеп онна барбатага. Тоҕо барбатаган этер кыах суак бааратыйга барбыта болу. O jonlar oron karan kapsiller. Кондрачеп'a temi kuştaqı. Min görürüm. Kokos presidenti hılyan bulur Maykalaq. Stanaq velosipedini hırtataq. Bu eme batı tuspap bu hatır gördük ki. Onu haraktır kapsiller ete o kıracağız oğanır kayangın atılan huğa. Ulağın kuşta oğanır. Bağırışı kayang dığa diye gördük kapsiller. Deteri devete teknik kapsiller. Barama diyen papu döyüdüller. Benim o bağır onluk buldu. Olantın atacak Kondraçep'in kuşta atıran bardağıdı. Ол туынан истибитим. Он ол шөйдү ол гынан баран агата бапсубут диен бар эте. Ол агата бапсубута кырдык. Чакчы. Огоннер бапсубут эте. Аны турмалланы туактен бапсубута болу диен, во-первых, багар уолун нахмыта болу, багар богоннер күстө огоннер биле эчетен кабихи диен, или же багар бу эдер кихи бу жаз кихини гол гамча утугар бар жаз кихини туактан ор бу каян кабистаганы биле ата хола бар. Ол iki tuaqtaq. Күстәк багылын көрсүбүтә боллар каялара кыйы этейден билиңе дылы жонтайыр.
Ити курдук икки күстәк кихибит, умсугутар табырыны тайылыбат кистелеңе қаллар бұттыра. Әмеда кыржағағы тықтыр, эдере қарыстыр, үгехи кәспетақтары бәй-бәйіне қарыстағы ураты қолы бұрын бұхытнан сыналанын сөп. Тыгынчы 904 сыл Илья Кондратьев олығын бәле сыла. Бұ кәмттен кені қапсағайға тұстуға атыран барар. Кемеқада иннен бербетақ Роман Петуховы кыян қапсағайға республика абсолютный чемпионын атынылар. Бұ кәмге олығын арғығын Ирақ Горьковской областан үлелі кәлбет едеркен учутал кығы Юлияны көрсөр. Беханы сыллардаққа комсомолың рытынан кейін областартан едер учуталлар барастар Саха серигер үлели келбеттере. Юлия Васильевна кенлерден биддестере. Впервые я его встретила в Бестягском клубе в кино. И когда мы шли из кино, я обратила внимание на такого высокого, спортивного, такого сильного молодого парня, который приехал в Бестяг к своему брату Николаю. А мы рядом жили, учителя снимали квартиру, вот в соседней, рядом жили в соседней квартире. Вот впервые я тогда его увидела, а потом, видимо, мы обратили друг на друга внимание, стали часто просто так встречаться, а потом он приходил к нам на квартиру, ну, просто разговаривали, как теперь это, как сказать, не делается, скромно встречались друг с другом, ну, а потом как-то отношения сложились таким образом, что он решил познакомить меня с его семьей, с братом, который жил там, с отцом, с матерью. И вот так мы постепенно узнавали друг друга и решили, что мы сможем жить вместе. И поженились в 1954 году. Ол жана эргиске олороллара, кейиттерин олус үйерен көтөн көрсүбүттөрө. Саңа ыл өскүр жора кехетигер эргис жона бары ылжыттабыттыра. Отец был председателем колхоза, он выделил нам хорошего самого своего председательского коня. И мы по реке, вот на реке же еще в это время снег, и дорога по реке хорошая. Вот мы по реке с Бестяха поехали с ним в Иргицы. Там была свадьба, весь колхоз гулял, но сколько было людей, заборки сняли в домике маленьком, а танцевали в клубе. В сельском клубе. Клуб тоже был такой маленький домик, и клуб, и школа, по-моему, все вместе там было. В общем, танцы были там. Тоже просто деревенские люди гуляли, веселились, танцевали. Эдер сина олох суйбута. Иккен осколага чуталлылара. Юлия Васильевна математикага, Илья Петрович физкультурага үйрөтелләре. Икки улахан оғылыра Валентина онна Олег синеға түрәбіттірі. Илья Петрович бұсылларға спортынан ұтымнақтық жарықтанар. Әлбәқтік күрәқтәр. Тығынча 956 сыллаққа Урожай спортивный общество Россияға чемпионынан болар. Бұл кене үрдік сетихиті. Все-таки его труды увенчались большим успехом, и он стал чемпионом России. Я даже не поверила, и как-то на душе было очень приятно, конечно, гордились его такими большими успехами вместе с ним. Он, конечно, был очень доволен. Вот. Ну, так он, наверное, часто... Ваша заслуга, конечно. Ну, я думаю, что есть моя заслуга, потому что я ему
как сказать, поддерживала его, помогала во всем. Вот детей воспитывала. Все-таки 3 детей это тяжело воспитывать, и тогда не было таких условий. С печками жили, приходилось очень трудно, конечно. Но я думаю, что он не в обиде на меня. И я как могла его поддерживала. Илья Петрович 14 чемпионнабыт лентелерин Кондратьевтар Харыстан урасыл жаллар. Илья Кондратьев тустуга республика алта төгүлләх чемпиона, капсагайга хетте төгүлләх сахасырин чемпиона, үсте капсагайга абсолютный кыйылагатын ылбыта. Муңутур сетихите Россия чемпионын ата. Илья байым бамбастан Россия чемпионы болан кәлем баран эти биһен хыллардакка холгос туга терибиттере. Улахан ахан терибиттере. Манна Покровскайттан ин спортивный туактар церториячилер келбиттере агам холгос председатель элбих пай болан хавтар оны бихи көрүрдөр такамут шөбайты көрөрбүн өйдүбүн. Онтан ахан баран онда улахан багай тастар бияка өрү сүрдүгөр туаха сыр бергер. Оны көтөгүй болбута. Onu bollana agam goran kelen ja bu Россия üdnet bastabıt ki manu kötağın körülja diyen kötaqtıra atavdı. Onu illa bolla bastan aça tuaq höblespataga ondan bollarını kıratı gılan endöskümüta ondan hin kötaqpita ondan bolla agam bolla paşi tobugarlı kötağın baran iktan kaçpita. Ol taspın bilin bu saharan baran kördüğüm baramda boruna ninge kömülden şeydik kıyım bul bakka ildavın. Jejiginen hıtar sirin öydüğün. Илья Кондратьев сахасырин сүмердемет командатыгар кирен Сибирь онна Дальний Восток курахта хилергер кыттыбыта. Отчотогы старсай тренер Николай Волков салалтатынан жарыктаммыта. Республика бир күстә бөгөнен болара. Оларари Илья Петрович спортсменера быгытнан болбакка ордук эдердери спортка хуячы, триячы быгытнан кеңлик билибите. Онна Жон Серге ыдыктабылын ылбыта. Кини сине бесте хосколаларгар үлелир кемигер спортивный базаны каңаппыта. Оголор эт каан өттүнен сайдалларгар улахан үлени үппыта. 1969 сыллаактан район себетин спортка комитетин председателинен үлелебите. 1976 сыллаактан Урожай спортивный общество районнағы себетін салайбыта. Кини үлелер кемигер районға спорт сайдан барбыта ден үгіз кихе етер. Кини Виктор Емельянов, Симон Устинов, Засим Иванов, уна Семен Киров курдук тустуга республика чемпионларын иетен тахарбыта. Илья Петрович Кондратьев мен 1901 сыллааққа өйдө сколатын бүтерін барам мен Сина сколатыр үйрене келбитим. О калат таны харазо гени литерту веспитим. О генам баран итинне ме краугус кейкулер курду хогус түгеннери баалар эте. Физкультура şu урога мелже 5-6 суругунан болар. Отта мен баллар чолларга сакры денди синеттен үйе бар деребине бар эте. Оннол олар эте абага бар кирип Сергей Алексеевичтен огоннорга. Онно биле 5-6 суруктан күрәмен куадан истақпана Илья Петрович таххан тутан алан төптери киллер эде. О киллер бите билин хана таххана ха чуебит. Тоде тахха эт хан өтүнүн уже хайнамди. Онна хол хиллартан сагалан гене тустуга бейне угуян киран бар бите. Огордук Сина сколатер Вячеслав Тимофеевич Васильев үйренерете мен товарыгым билен чекалап колорор. Ол кеhe тустарете оны Голокоп Костеден, Пономарёптен ол, оны Пилипов Виктор туақтан үйедейтен, оны Вячеслав эме бар ете Пилипов үйедейтен. Ойынны оғылырын қомыян гене сиексені ағылабыды. Аны тұран мапыт гимнастический матағаяқ бар еді. Онны әбәммет интернат матарастарын ағаламы декі қос. Үлүдүрдері урамманы тегеммет онын әбәм берер еді. Оны
bir hiyenden bütün bürüyen baramı diye onunla dostlar edibit. Onunla Kırıktahilerge yine sırtında rahat iretel ya bütürümüz ogurduk Bogoroska yine oskoları ekiller onu açılarga bilinen orada avtobüs var. Ağız masinaga üye olur bu onunla böylece mahput sabıtından bürünen baramı bu Bogoroska'ya gelen bir dostlar edibit. Onunla da tövünce 909 10 klaski öğrene helcamın ammanla ulahan jonga boro bolamıdım. Onu harazo çempiyon bolbudum. Onu da çok bittere bu. Şu beçela o gelen bu ulahan jonmudum bütün nülerin kaydeden. Onu trenere milyar bir roş naha yürübüte. Ya bu malades yani de 3 gün kurdurdum. Öse dağına katatan tohun. Eninin öse vardı. Ondan ulahanı astım mıda. Hatta bir hılla kaballarına de ulahan Tarskaya tegar tostu olbuta respublikanske. Onna kirem men örahan yahanga çempiyondan takıbıdım. Oçalarga Viktor Mikhailov diyen, Zhuskov diyen, onna kasta Gorokhov diyen elbette de onca kehini gitta tostu olbut. Ona kata kimi Mikhailov'u killer bedaktara Viktor'e. Günü Moskvat'tan kelbide de ona yağını koydu abıtının. Onların ol baraların kayıtalamın çempiyon üddüğü adın olbudum. Onlar ömye trenerim İlya Petrevich naha jağıstınan yemin duyakpın katardın. Köyde respublika çempiyonladık den naha yörbüde. Gene vapça elyaka yörini köye kihede. Kahan ana gene köye rahillerimin olup bilbepin. Gene periyodu var elyakada billilah tustuklar barat. Ete Roman Petukhop'ten, Sergey Lyefud'den, вот он Григорьев тен олар орталар өргене онта тахата чемпион навды. Оны бала хорожоннар билин эти сурьяллар Илья Петрович онны кайбыпыт, манны кайбыпыт тен. Он туктаралак сымыя дегенен. Кихи ончата республика чемпионер болланы олатахын. Олар бары онны каннара баран албыттыр. Бар боллактыр. O günden baranlar gideyim köy batak bulmaktadır. Absolutne çempiyon bol bu takasta tökün. Odandan da İlya Petrevich degenen saka heriyor ola ulu tustu gede. Ona bien sette Allah'a resepsiyon урожай общества тертустан чемпион adın olbita. Onu tuğu tahımı geni verene açıta Zasimi bunu bulbita. Sırası sportun mastera. İlya Petrevich iten tahar bu ola. Ondan sonra Zasimi gitti geni burattırı Sergey Davut'amir переердера кетия тустубуттара. Она Илья Петрович, он ителя вот олаттары те Замарчуков истөпет ден. Он Емельяны биттер ден, Адамы биттер ден. Вот этник республика чемпиондары олаттары тахыталабыттара. Вот onun мен bu İlya Pетрович'нан учутал bundan daha кен туттабын. Orada gene bu respublikaga tustu saydetер, sport saydetер улхан кылаттак болар. Bu beyge ulus butu var hep de. Hama tustu haditeger kühün küdağın bilitin bir İlya Petrovich kandaratiyep. Ganittan adın kimde o? Tustuk bıhıtnan tuttar nimalara gen tustara tuğuratılağate. Ya gene hama koron kate diyene tiyakar. Kihine atakı kirerede. Kıradık dağını bir eme tarpağa kihat ağa tiyde dağını gine kayan dağını öre başı kıratan taharın. Gine işçiyle gine nümatın kim Zasimi bunu emi ütükten ılbıta olayın Zasimi bunu emi gönlürü ataktan öre kötüğün taharın iga bırakıdı ideladı. Ondan gine ataktığım dağını ottan alış medan hoşyon tübestaklarını beduru da nümatından bırakıdı. Ya kalbar yer dağını anadırım bir de çorapçıga şu sağın kilolar geologlar начальникlerin bulana kalan tohumlar bittere. Onu gitti ki işi bite. Onu demin bu trenerin bilin ye kağıtları buluyor dağıydı. O onu yine kağıtlar bata. Ki hite kağın tonkoy yapıyorlar. Onu ola derbi onu tarafı dağda battağın mısa tat bol onu ki hite onu kadeyen işte
Onu yılda da ata baran to sanının anyas bir tür ki dolara düştü. Onu marka gabatta hastı. Onu da bu ilya bütürüz kanlıkta situasya olarak bartın kontrollü hilleri deler. Anadolu'dan bir de Toka Respublika Yefunu gitti tustu butların körbütüm. Onu Yefu ataktan baran onu kanlıyet tühepti. Öyle kötü on. Onu böyle kertak etikte valla. Onu da kim ortada killerin bırakıyorum diye böyle sergil Yefu. Onu baran istanı ilya bütürüz o yeni hilden takımga haydi. Bana haydi. Ki hiç olara düştü. Oynayana köye astı. Ondan sonra ki komen prosta birame ötüyüstü. Olu daha şu batıgılan maramı körüde sığıstadım diye. Onun olak var tigar yine öйден olak nağıllık tusturadı. Kene batı haçal bakmalı. Oto bolatta usubit tonu ilab zorus kutu bolar hatır etibit. Kene kutu küsta, kene kutu kona semey. Barana hatır kayar tu varaptı. Nelaga daga noaksız köyüne haylan batı haylan koruyordu. Zonok bolan alır. Onu ilab zorus formalağında kalan baran kamatlı ata batı haylan koruyordu. Zonok bolla kirgindenin yogula tıkta keledi. Onu bastan koruyor bir dol. Soğuru baran kaldağına oğuluruk münden, tustular oğuluruk münden kapsir bolara. Manarttım, onu baştakine de tohunnum. Ondan sonra şunu kotturdum, horgun bol kottum. O semeste manlıkten. O benden hayır derete. Ona ol günü soğuruttan beyte kaçetara kalardı. O şeyden askolu verirdi. Tostura kolorga triko diyen tostura forma kalardı. Dönne horoktor bir de olgan bolan alabı torukta kırı bolan alalır. Dönne o rüzmerinden de tıktıremmeli nametin. Sinor toskolosuna da kolara tostuğa varalır. Formalı aktar. Kirese ben Yörüp'te olur da kirese ben şampiyonluğunda da Respublika kapsayga. Ulan yağınga. Eteki kendine hayattan ulatan Respublika diye bildir o tostuğa bolta. Kirese ben Alexeyevich. Bu kadar şey olur. Otan mesela ulan soğumdan ötekine yajarsam batama kayboldu. Ondan namga varan, mega kalaska varan tostan. Hildet lapıt çok tabarsı kursuyu bolar eder. Anneler zoruz bilmede sohar bolar. Bildetti var. Maha şoy kodrum diyen bihan asıllaqa tehni toqus bihan asıllaqa soqsus körüne hellemmen. Şina tosqoluttan labturu yogatara kapsayga kireme korakka. Esbeka gene. Anna pinaga taqan baramın dörtüs bolan aldım. O zaman şoy kodrum. Eller revesanna basavta. Kinene tere bilgatan üretip tavarstara soqtara bir de laqtara diktere melanetten ki bara. Benim bu kursuya bara bolu. Ol Kırgıziya gaylan şampiyonlar ondan master olan katta üretip ola bolla. Kinene hem bir. Onna kene tavara bir gaylar simanı sünep diyen barada. Kaçıkat görecek idi. An oğullar doğak bulukta, oğlattar. Ta o maksimum sümer büte. Rahatta balaydı valla. Nasimi bunu otum tabariha bir dostlar da ama ertilde kaydı. Kene dignen bu bir ulus putugar oruyum putugar usposa dediğin halukan angolakı. Torajov şustva mesleten nevlebta. Besalta bulu. Vatanda ol biremedek kene ette de zakon bunda turatan halattan kapsatları şöyle bulu var. Köngülünü alattan ol şinetten bilgine kaltan görsüz sağdıran direktörler. Bilen makamatar bu. Bu kartiska vardı. Bu manna Ne bu manna bu Labtörüs bu yatos turar döndürü kadar bu arı kariya hannak. Bu kene tostu bu yap turar. Adır bu yap. Labtörüs beter. Bu mesaj cevap ol tabarha. Soğuru tostuna hayından kalan mandatın bir gel bidenler. Bu kaçan diyen manna verani hamaya verani yanga korat keytin bulanlar toxtabıtır. Özborga sağaygan özborna yer. Bu maksim şibire koptu. Bilen kandara var maksim şibire koptu.
тостар бизәтәтәрле калыпны яр. Күстә җанна тостарына дигән. Онда туран басылып яптан нам китә. Бу баланы попоптен. У бетә попоп бозора батын. Бу попоп бу симент үсенә бозора. Касикат. Тох калыр китә. Дәбу җаннарга тара төнеракка матам тосту ки баралан китә. Ол малар көңү тосту коттан малар бар бекәре баяр. То яна аргана бит. Үрмәс малар үрмәс бу. Böyle бит. Ленинградта бит беке. Вот, оны туран капсагайга деген хамар доктора келдеп туруп бит. Әде бурутта телдерсе билгән телдер. Әпте кайталар капсагайга. Кине адаксы да телдәкән. Доктордан кон та Москва докка кемен атактаба кеден гүттәгән бар. Сейчас җөннәр тагыматталан баран ата. Тегенә кыттан түннәрдән дала кайталар иде. Товны летерн ха күшә кайдылар. Илья Петрович районга ого спортивная школа тахыллытыгар улахан өңөлөк киһи. Ол курдук Покровскайга республикатагы спорт школатын салатын турорсан арылларын сетиспите. Илья Петрович для нас как бы был примером. Это один из первых мастеров спорта Советского Союза у нас был из якутов. Значит, мы всегда ходили смотреть. Проводили в старом ДК. Значит, там маленькая сцена. Все-таки зал всегда был полный. Ходили специально смотреть на Илью Петровича, Засима Иванова. А после окончания Якутского педагогического училища я был направлен работать здесь. И так получилось, что я стал работать, первая моя работа, место было это в Бестягской 8-летней школе, где Илья Петрович работал. Значит, когда он меня встретил и сказал, давай я тебя отправлю работать, езжай работать в мою школу. Вот, я поехал в Бестяг. Когда я проехал, я был удивлен, что база, вот ни одной школе не было такой спортивной базы. Вот за это время, пока он работал в этой школе, он создал очень сильную базу. Вот, уроки лыж я мог проводить 3 классами. Так больше 60 лыж пар было. Маты, все было, стол теннисный, там был, правда, самодельный, и эта база была. После, значит, я работал в средней школе год, и в августе месяце приехал Илья Петрович, когда я работал в Бестяхе, мы встречались, он работал уже с председателем спорткомитета. И он приехал и, значит, попросил, как сказать, не попросил, а, значит, есть ли у меня желание работать в детской спортивной школе, так как я вел секции в школе, у меня ребята выступали уже за сборную. Я согласился, и, значит, непосредственно, значит, с участием Ильи Петровича был открыт филиал Республиканской детской спортивной школы с 2 отделениями, это легкой атлетики и ручного мяча. Значит, становление вот этого, значит, зала очень большая, конечно, заслуга Ильи Петровича. Значит, Илья Петрович, значит, сам пробивал, чтобы у нас открыли детскую спортивную школу. Он, значит, в спорткомитете был, тогда работал Алексеев, председателем спорткомитета, заместителем Кон работал. Но он добился, чтобы у нас открыли филиал. И, значит, вот открытие этой детской спортивной школы связано, значит, с Ильей Петровичем. Благодарен Илье Петровичу, что, значит, он меня, значит, благодаря его стал тренером. Илья Кондратьев уратытынан кини кихи быгытынан үтүү майгыта болар. Сымнагас көнө кихи хабарытыгар көмөлөһө өйбүл бола сатыра ден акталлар. Ол иһиндаганы белбилигин кини атын тула жон төмсөр. Оңорбут үтүүтүн кардата ол болар. Аймактара чугас жоно кини тухунан эдер көлүөнө Кондратьевтарга сырды көйдө бүлү иңереллер. Кини туак оголоргар диякка хап, онна тибиһиги вообще
чаттар бытыгар билген наха берилине дияққап билин ити биле кине ити улахан кыга по республика улахан дугун аскулели илер ити уала Олег Ильич министров буячтыр болбута ити туах бал эджиим биргөтөрөт эджиим Екатерина Петровна улахан кыга эми Министерство транспорта и связи бастакол буячты онтан бу миналар боллака мен эми улахан олум төрөпүт олум Альберт билген эми замминистр промышленности онан денде бу Кондратьевтер чакчы туак дарбаны хуак киргеди хуак отты олар бәләре үйнен тагыстактыр ди. Онны бу иллятуа конечно урулу лахан дигәннебен тоди тәкъбүл тардыгаллар болар спортка бары спортка нахасыганнактыр. Это у нас уже вторая спартакиада семьи Кондратьевых. Первая была в 2004 году, мы проводили на природе из всех, это в Иргицах. И нынче вот решили, прошло 5 лет, собрать еще раз всю семью Кондратьевых и провести такой спортивный праздник. Это называется вторая спартакиада семьи Кондратьевых, посвященная Международному женскому дню 8 марта. Почетными членами жюри являются все жены наших дедов, которые родились все Кондратьевы, 5 братьев и 2 сестры. Вот все вот эти вот род Кондратьевых мы здесь сегодня собрались. У нас более 80 человек. В школе я была, ну, и в университете тоже участвовала, в сборной университета по баскетболу играла, потом лыжами мы увлекались, ну так, любительски, шахматами, и вот сейчас даже работаю в территориальном фонде, я тоже немножко занимаюсь спортом, как бы я считаю, что это все равно корни отца. Вот. Но здоровый образ жизни, как бы вот так вот. Все, и вот даже внуки наши тоже, как бы, все у нас привиты к спорту. Вот по выходным мы все время собираемся, ездим на лыжах, на коньках, летом. Вот. Как бы все равно со спортом мы связаны, я считаю. А вот вы наверняка встречаете людей, которые работали с ним, да, вместе. Вот как они отзываются о нем? Ну, я считаю, что отца, ну, очень много людей знают в республике, в районе. И вот даже когда я начинала свою трудовую жизнь, как бы все время говорили, что это Ильи Петровича дочка. Вот, и вот, может быть, даже благодаря отцу, вот его авторитету, у меня, как у молодого специалиста, тоже начинался маленький авторитет, еще как бы не завоевывая, как молодой специалист, только благодаря, конечно, родителям, отцу в первую очередь. И вот даже сейчас, как бы выезжая в командировки в какой-то район, да, все вот, когда скажут, что дочь Ильи Кондратьева, все его знают, вот в каждом районе. Ну, когда меня пригласили как молодого коммуниста в обком комсомола, я работал главным инженером штаба студенческих строительных отрядов, и по долгой службе приходилось часто выезжать на договорные кампании и проверки отряда по всей республике. Но тогда это были начало 80-х годов. Кондратьев, отчество спрашивает: Ильич, не Ильи Петровича сын? Я говорю, да. Вот, и все с таким просто с уважением относятся и к памяти отца, и ко мне вроде как единственный родной сын. Ну, конечно, помогало. И вот в то время руководители республиканского звена, там, вплоть до и обком партии, в горкоме, все его знали, все помнили. И, конечно, где-то что-то, может быть, и в моей биографии сыграло это определенную роль, я думаю. Потом я работал и в горкоме партии, потом на стройке, на больших должностях в горкоме. Вот, и потом вот попал в Министерство внутренних дел. 10 лет назад ровно, в 99-м году сразу пришел на должность замминистра. 7 лет проработал заместителем министра, а сейчас зампредседателем работает. Маны тахынан Кондратьевтар 1990 сыллахтан Қаңалас қапсағай ден республикатағы Илья Петрович атынан турниры тәріселдер.
Сылтан сылайы бүкіріқтіхи тупсан солтата уладан ер. Жогускайда петишейші физкультурный для интервьюерін хаджан алтын хетті дұллаққа Очатауы Арнекезевский район ағас чемпионатын тәрені талдарын істен онына күрақта атақсы өтім. Амманна чоғастық кеннігіт тонны білсе бетім. Оған оғаны бейгендері табу көңіл тостығы сыры спордың мастыры зұчақтақ, республика апсайдына чемпионы кейіндері осының Очатауы наға кеннері таңыра құрды көрір жаммыт еділер. Бар мастадыр Петр Алексеев, Дмитрий Данилов, Сергей Иванов, Николай Гоголев, Максим Сибиряков, Алкабиат Иванов, Курдук, Бегостер Беги, Олох, Батыга Жан көрі жамыт еді. Олонна бұл Очатауымен бастықыр зираттақы олонна тейбіппер. Наға шуэддік ағастығыстығыны көрстен. Беги хүддақ настроениялақтық достамын мен онна ол Арнекезевский улуғын көрбейінеке келеға көңіл тұстығы бастан тұрабын. Онна кенелі дейтін онна аммыңдай ағандыл бата олаған бір еспен себекке ұрар таз базаны ұламын. Дағым жер бітім. Олым негер болла мен туасының хүйрінен жарытыныр әтім, үшейшәуерін хаджамын. Оның үшейшәуерін ғырттақын мұңтатағына бұдейнек әбәті бұтық құрынар бір изберелер әті. Onun bazını ammanılanmanı ettiğin üyer bitim. Onun da onu bilinirliği ontum var. Olduk. Onun tamin ol bizim diyen yine onun bu eder sportsmen diyen biter bu tabilliler sportsmen diyen kolubur halları topakka vardı. Tengni şey batı korsan. Tetton tamin eddan almadım. Оны того кемсат Очатауға көңіл тостуға кене республика чемпионы, оны қапсағай кеме республика чемпионы, абсолютный чемпионы бол бөткеге. Оны мен оны соқпатым дейін, бұл Сақыр республикатын культуратын төлі әулеті дейін аты ұлбыт еті. Оның болғаны, қайдан бұл физкультура әулеті жерке спорт комитет бірісті әділігі, оның культуры төлі әулеті бол дейін қолы бұр. Өйдан қалбытым. Оны ата келин bu kendi Respublikaga қалалар бұт солын ехін шуаттан бұл қаңыластар қаңылас қапсаға дейін онына кена атығар Илья Петрович Кондрачев атығар Республика ол қаңылас қапсағын Республика турнир абсолютный чемпионын егер ден аттан болған қапсаға турнир тәрбеттірі. Бұл турнир білген Республикаға самый улахан престижный турнир ақсаныры кейді. Онан Илья Петрович ата сылтан сылайы бұл әдер көлен әтчаты спортқа, чоллаққа қойырға құруқ ұя қынатты тұрар турнир болар. Онан бұл турниртен әлбәқ мастер дрителден тағыстылар. Амандас қаңыластыныр бол баққа бұл турнирға кәлен арасыл ұстаптан кәленлер мастер толырын баралар. Онан бұл турнирға олар бұл бұйылғы тұлы бұл турнирға хамай әлбәқ саннақ үсі сүрбе әттігі көтті тағадағыны тоғылыр. Онна бұл қапсағайы әдіречекка пропаганда ғылттан бұл қаңыластар әдеттері көтті келдерінлер бұл турнирі бұттара хүддағын bu eder olur bu kapsağa taddalar hurdan ulağa hotlarına. Bu kalene her kolone olaklar butun поддержкалан kapsağa şeddik verdik bilinadi. Ulakan üle barınadi. Ondan bu kuraktigini ösü manlık Илья Петрович Кондратьев абсолютно игр улахны яғыннақ кейіні бәлім еппеден ады. Отчығы жәкетжік ұрыққу атыр бұд, тұстуқтар бұд бұл Илья Петрович Кондратьев, Засим Иванов, Симон Устинов, Курдук бөден жоныру итен тахардақ бұтына бейгілінер республика бір күсті команданы ем бәліміне еппеден өптен.
Икки тыгынча 10 сылга Илья Петрович Кондратьев төрөбүт 10 сыла болар. Онон бу белие түгенге Республика Тостуга Федерацията же кергене үйренәчиләре белемненелләр. Илья Петрович ағон сахан толықтақ сылы болар. Оның болағына мен бұл турнир ағон сағығар сөшігді тәрелемей тұлды оннан мұт турнирін бүгіннен ден. Онына тұбу қамылас олықтақтырындағыны бары спорды әңір әшілері Илья Петрович тұғынан ақтығын оранлар кенеге таққаларығар, кенеге таққарығар көмілі болар демен әңірабын. Кенин элбахыл, конечно, Покровскайга олордоди. Покровскайга спорт, урагай общество председатель, он спорт комитет председатель, оттан хатаны кылдык боллагына бар биримете улустаны вайматынан аттылары боллар, нахачуй болута. Онны көрдөһүләкпен калыр ити мерияттен мериятыттан. Олог шуй болута. Что-то кейин оройонга бе спорт сайдытыгар Аллах бар сутук бар сыратын сылбатын бербит кеһи боллага. Я думаю, что вот надо у нас все-таки в Улусе создать музей спорта. И, значит, чтобы там большой, значит, был отдел большой, значит, это все-таки Илье Петровичу Кондратьеву. Еще я вас йону булан кинеге туохту тарихтарын надады. Водол кинеге холобур жабу бейи гордук йону булан олар актыйларын, картыскаларын ен туруран. Онна Илья Петрович канна хелибидин аптабейгере питеске хосканы оңгорон. Онна уруларын, егеннерин, барларын, онда келдеттерин. Очаны бу өйдөбүнүк бола алайды валла. О кинегени жабили Күрәктәһә кәлби җоңга беләхтәне гитәргәме көй багай булды. Кырҗыкда бу этелбит барата кыллара боллар. Бейтин кемин чагылка кехитә Илья Петрович Кондратьев олого үлете сихили үеретиллен осномагара боласыл җыбакка сурукка бичеккә түһән соруллубат умнуллубат җылгаланы этем. Кеһи үтү ата ыччаттарыгар чугат жонугар төрөбүт дойдутугар сүнкен өңөлөнөрүн күз көмө буолан араңачылыы сылжарын Илья Кондратьев туһулур.